mwifurije kugira ibihe byiza wowe mukunzi wa Initalk Rwanda ubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi babigaruka ku makuru aba agiye atandukanye. Uyu mwanya nkuzaniye inkuru yo mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Umwarimu yahagaritswe kwigisha kubera kunywa inzoga mu masaha y'akazi. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru umurunga.com aho mu karere ka Gakenke mu murenge wa Rushashi umwarimu ku rwunge rw'amashuri rwa Rukura yahagaritswe by'agateganyo kubera kunywa inzoga mu masaha y'akazi aho kwigisha abanyeshuri akaba ari kunywa inzoga. Ni ibaruwa umurunga.com ifitiye kopi y'akarere ka Gakenke bandikiye umwarimu Niyonsaba Ildefonse imuhagarika by'agateganyo kubera ubusinzi mu masaha y'akazi. Iyo baruwa akari kamwandikiye ikaba yagiraga iti: Shingiye ku biteganywa n'ingingo ya 55 y'iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 033/03 ryo kuwa 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'amashuri y'uburezi bw'ibanze. Shingiye kandi kuri raporo y'ubuyobozi bw'urwunge rw'amashuri rwa Rukura wigishaho igaragaza ko wafatiwe mu cyuho unywa inzoga mu masaha y'akazi ku itariki ya 17 Nzeri 2025 uri kwambona iteka Viateur ndetse unywa inzoga mu masaha y'akazi ukaba warabigize umuco. Mwandikiye nkumenyesha ko uhagaritswe by'agateganyo mu kazi mu gihe kitarenze amezi 3 uhereye ku itariki ya 23 Nzeri 2025 mu gihe iryo kosa ukekaho ryo kunywa inzoga mu masaha y'akazi rigikurikirana. Gira amahoro. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestine asinya kuri iyo baruwa. Iyo baruwa ikomeza imenyesha abayobozi batandukanye barimo ministeri zitandukanye ndetse n'abayobozi bo mu karere ka Gakenke no mu ntara y'Amajyaruguru. Abantu bamenyeshwa harimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisitiri w'Uburezi, Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru na Nyiricyubahiro Musenyeri Umushumba Diocese ya Ruhengeri na Perezida w'Inama Njyanama y'Akarere ka Gakenke n'umuyobozi wungirije w'Akarere ka Gakenke n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akarere ka Gakenke n'umuyobozi w'ishami ry'uburezi n'imicungire y'abakozi mu karere ka Gakenke n'umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Rukura uyu mwarimu yigishagaho wafashwe ari kunywa inzoga mu masaha y'akazi. Ese wowe unkurikiye ushobora kuba kwibaza ati niki cyatera kuba wahagarikwa mu kazi mu gihe kitarenze amezi 3? Ingingo ya 66 yo guhagarikwa ku kazi mu gihe kitarenze amezi 3 ivuga ko umukozi ahanishwa igihano cyo guhagarikwa ku kazi mu gihe kitarenze amezi 3 iyo rimwe atutse umunyeshuri cyangwa undi mukozi hakoreshejwe amagambo, inyandiko, ibishushanyo cyangwa amafoto. Kabiri, akoreye ku ishuri igikorwa gikoze isoni ku mubiri wundi. Gatatu, atubahirije amabwiriza y'umuyobozi umukuriye mu gihe akurikije amategeko. Kane, atabyaje umusaruro akoresheje nabi cyangwa yangije igikoresho yahawe n'ishuri. Gatanu, anyweye inzoga mu masaha y'akazi. Ahangaha akaba ariho hari kugonga uriya mwarimu Niyonsaba Ildefonse wanyweye inzoga mu masaha y'akazi. Gatandatu, aje ku kazi yasinze nabyo byenda gusa. Ahangaha akaba ari cyo bagendera bagwagarika ku kazi amezi atarenze 3 cyangwa se ashobora no kuba yakora ibikorwa bigamije kubuza abakozi cyangwa abanyeshuri gukora imirimo bashinzwe, ashoye abanyeshuri mu bikorwa byo kugurisha cyangwa kunywa inzoga cyangwa ibiyobyabwenge, cyangwa aramutse ataye igikoresho cy'akazi gifite agaciro kangana n'300 cyangwa kitarengeje 500 iyo hagaragaye ko ibimenyetso by'uko yabigizemo uruhare. Ni mu gihe uyu mwarimu Niyonsaba Ildefonse we wahagaritswe n'akarere ka Gakenke mu ibaruwa hatagaragara igihe azagarukira mu kazi. Reka ngushimire wowe banye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Iyi ngiyi ni Initalk Rwanda aho tukuzanira amakuru abagiye atandukanye agarukaho cyane muri societe. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya nuko twifuriza kugira ibihe byiza. Hagati aho ufite inkuru mvasangiza abanyarwanda, inkuru zigiye zitandukanye, watwandikira kuri nomero 0795907482 ubundi ugasharinga inkuru yawe isi yose muri rusange. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.